Gurbaa ture abbaa ilmaaniitiin farshoo dhuga halkan nisfalleelii za'aa torba gala wayita kana garuu inni abbaa ilmaaniitii beeka abbaa ilmaanii mana farshoo galu rabbiin nun taasisin farshoo dhugu rabbiin nun taasisin kana ilmoo qaba inni wayita kana halkan za'aa torba farshoo dhugee khara mana isaa jijjigaa deema osuma gamana jigu wayita kana manasatti firdii gale wayita manasa galu kana qanawaata waan gartee akka filimaatii fi kana manasa keessa banatee kilaasii qobaat akka keessatti san keessa taa'ee qobaasaa kana taa'ee eega wayita kana ilmoon isaa haatee hirriibaa haatee dhuftee halkan za'aa torbatti mana kilaasii inni jirutti itti seentee yaa baabaa kiyya ati rabbiin sodaattu baabaa kiyya rabbiin sodaattu qalawaata waan rabbiin hin jaalanne akkamitti baabaa kiyya eeyda waan rabbiin hin jaalanne akkamitti gartee dalayda jettiin ilmoon tun wayita kana inni rifatee ilmoon tiyya zaatana kaatee ilmoon ammaan tana gama mana kilaasii taanii deebitee rafte rifatee amma rifataa ta'ee wayita kana itti dhagiyame dafee deemeetuma TV fi kana hunda cuccufee amma ganaa asuma kana taa'u biiroo ammaaliin ta'e ilmoo tiyya maaluma taate za'a tanaan kaatee dhuftee biiroo rabbiin malaayikaa bifa ilmoo tiyya fakkeessee rabbiin natti erge rifatee amma gurbaan kun wayita kana deebi'ee wayita haala rifatu kana asuma taa'u azaanni leylii gahee azaanni salaata subiidhaa gahee irratti azaaname kana amma qalbii isaa keessatti wallahi osoo azaanni rabbii gurra kiyya kana seenu wallahi waa mana kanan taa'u deemeetiin arrarraa deemee toybadhee gama rabbii kiyyaa fuula deebi'a je'eetiin mucaan gurbaan kun amma lafaa ka'ee wadda'atee tolfatee gama masgidaa kutee achirra salaate wayita kana iqaamanii gama salaata achi dabran osuma gartee salaatu jiraniiti salaata kana salaatee wayita salaata kana fixatu achi deebi'ee amma gartee ilmoo isaa san arkuu hawu ilmoo isaa san wayita arkuu hawu deemeetiin ilmoo tiyya tana laala jee ganama numa kaa ilmoo rafu jirti ka'ee karaa hojii isaa ganamaan ka'ee kute warri bikka hojii isaa jiru immoo saahiboonni isaa kaa duraan gartee wajjin dalagan laalanii ajaa'iban hay aboo bara baluun ganamaan ka'ee dhufe hay gurbaan akkam isa jijjiirame alla gurbaan kun waa hadursanii miti waliin jaan gurbaan ganaa achi deebi'ee ganamaan hojii isaa seenee hojii isaa hojjetee garuu qalbiidhaan ilmoo isaa san bira jira ilmoo tiyya saniin laaluu fadha ifiin ja'a wayita kana ammaan tana deebi'ee osuma ilmoo isaa san laaluu fadhu sa'aan dalagarraa bahan geesse wayita kana amma daddaffitti amma ka'ee jarjaraan ilmoo tiyyaa laala jee kara manaa achi fiige osuma fiiguu hogguu kana haati manaa ularra dhaabbate bariyaa abbaa mana kiyyaa silkii dhallee hogguu si dawwalu silkiin ta'e cufaadhaa silkiidhaan si dawwallee si himne jennaan mee ilmoon tiyya amma eessa jirti ilmoo tiyyaan arkuu barbaada jaa gurbaan kun ilmoon ta'e bar sitti himne neetillee kana ilmoon ta'e yaaboo ni akhiramte jaatte haati mana isaatu kana gurbaan kun rifatee ilmoo tiyyaa laaluu barbaada tagartee rabbiin sababaa isiitiin na toybachiise jee amma gurbaa kana gara waa dhale sare kana gama ilmoo isaa gaafii ilmoo isaa lubbuun baatee jirti kana ammaan tana ilmoo isaa tana lafaa ol fuudhee ifi qabee dhiqee yaa ikhwaanii khottaa saahiboota isaa gartee hawajji dalagu kanaanis khottaa na wajji alwaala ilmoo tiyyatanii sababaa isiitiin toybaa tana arkadhe ilmoo tiyya saniitu akharame yaa obboleeyyan khottaa na wajji awwaalaa jee gurbaan kun kana ammaan tana ummanni saahiba isaa kun itti dirmachuu dhufanii deemanii qabrii qotanii wayita awwaaluu deeman yaa booji
وقا قبري خيس خاف الموسى فودو يابو الروانين أولو ديمو تنجي والموتي أم تجي والله إفا ربي خينا إبسين أولو ديم جئه وجيوتنا قبي أولين تا الموتنا سببا قرتي إسيتين ربي تويبتشي سخنا أكاسي بياتك ربنا هاكاش الجنمون وين أكاسي بلومانو كاتشلمتي ربنا أخنو وأنجا فيديو براتي ودي ديبنو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.